your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Why Media. Yanemeso obufumbo n'entuuko okuvaayo banko bansuula ebiwala. Ani yakoba? Abantu b'omusaada. Why Media. Nalindi awo nja kubowa. Nga kabiri omuntu wa ku kyalo kankati mbu niwo wayise omwana wa mulamu osaalwa nti yani Yakobi ali nina mudeuke muwali kwawo. Naidukira Kireina zaala wange kye Yakobye. Nasirika munku najobaawo kinsuika kunga buli gwe basuula ati nize. Nakyusa n'enjira nga wenja amaadi mbita mu nsiko. Ngaye niyo embe wange era bakoba ati nswire ebigala. Why Media. Your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Why Media. Lwenasooka okujja olima lwene lwenalwala najja okulima nga ndi mulamu twaja babiri ni musaada wange ngaye enjira eri ku luya lwamu wali kwa wange yetubitira kuba yali yemanga ati nze ndi Kyeitale. Twatuuka eyo n'alima n'amulekayo oku neira bwe ntuuka ku luya lwe nava ekiri kwenda amaadi bwe natuuka ku luya lwe nayenda amaadi yali alekereza awo enumba nga alivaawo era namulengera nga ni waka waliwo abantu benali nsobola osaba amaadi aye kyakwewuunya ati asaba nengira bwingire mu numba kenge magama yali aidwiza ensuwa kenwa amaadi yamuwaliko enumba yamuwalikwawo. Olwamala onwa amaadi okufulumya ekigere ekisooka kuliya mundera mwatandika okunuma olumba awe lwatandikira. Mwebali kutugobera mbona mbozi daife bambi kitwisa mu amani yasaba bakali ku subscribing to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching, but we ask you to subscribe, like and share our videos. Nze yazidi olisigira owebuside mbikado ona kulwalero nkyaliremu ku maina waifono Saida Mutesi yazalibwa nga muwala mulungi obuto bwe yali mulungi yakulanga mulungi yatuka n'okufumbirwa nga ali mu mbeera mbi abona wabula ekyembi mwirya ye yajja omusaada yali n'omukazi owundi yewandiyese muliraanwa we era ng'ono yamusindikira eirogo nga tali kwenda afumba emaka. Omukazi ono Saida yajja okufumbirwa muwali kwawe tiyayenda abeeyo so kiyakola yajja mu irogo ng'ali kwenda Saida afemu amaiso era wendogera ano Saida amaze emyaka ng'ebiri buli tabona ajafaamu amaiso wabula nga eyakimutuusaako ni muwali kwawe mu bufumbo eyajja ye mwene yakoba ati tajja kwikiriza mukazi wundi kuba ku musaada we ate ng'omusaada musiraamu aikirizibwa okuba n'abakazi abasoba omulala kuba tuwulira nti abasiraamu bakuba nti oba n'obusobozi kulaanieko abakazi bana wabula muwaliko wa Saida yaluma ku silipa yakoba tajja kwikiriza musaada we kuleeta mukazi wundi era Saida we bamutwala ng'omukazi omuto omukazi yataawa embeera embi yajja mu irogo tukitegere ku Saida yali atabwikenaku wabula Katonda yayamba era wabula yebyaweera nga afiremu amaiso wendogera ano mwalina ze Saida tabona yafamu amaiso amaze emyaka ebiri so tuli wanatwaire ku mbozi ye byaida bitya ageziza kuwa oboolyawo yalemererawa oboolyawo wasobola okuyambibwa nga wembako byendi yazidi olisigira abakali ku subscribe, like and share our videos. Wazalibwa otya? Nazalibwa nga mbona aye we najja mu bufumbo yenafunira obuzibu buno kubanga tibona. So we naawo nga tukali kujja mu bufumbo yowafunira obuzibu twende tukobere ku kyalo kuno mama yabazala bameka? Ku kyalo kuno mama yatuzaala abaana 7.
Yogera kwino. Yatuzaala abaana 7 nga ninze omukulu mu luya muno. So bano mwena abaana mukaliwo? Tuliwo. Okay, nondo kobere bafumbirwa oba bakasoma? Abandi bafumbirwa. Ababiri. Abandi baliwo. So tukobere koko bulamu bwo mu buto bwo okusoma wajja okwisomera wasomerawa era byakomawa? Nasomera ku Idinda Primary School. Namala nagyebuna. Nasomera ku isomero bali etakanya bwina Primary School. Nsango. Mayuge. Wakoma mchakumeka? P4. So tukobere koko okoma mu P4 wali obikoye ng'omuntu aba wakembera yalimbinga akasente ak'okugula ebitabo n'ebintu ebindi ebikusobozesa okujja ku isomero kali akazirawo? Nalinga nendo osoma aye olw'embeera ey'akasente ak'ebitabo neyalema. Nabirevwako. So oba womala okusoma mu P4 waira waka ng'okola ki? Kuba tulowooza nti wajja wafumbirwa ng'oli wakamala P4 oba waira watyama ku waka? Neera natyama ku waka omwaka mulala. Naye najja nafumbirwa. Okay. So tukobere obufumbo ono eryali wasooka yewafunira obuzibu oba wajja mu era lindi lyewafunira obuzibu? Lyali yakubiri yenafunira obuzibu. So wasooka wajja wafumbirwa mu era erisooka omusaadde asooka ki ekyakutoolayo? Ekyantoolayo bankuba irogo bansuubiza okuntematema nakoba nfe waife tisuli tubasuulanga ku birala ate nze bantemeteme mu bintu byentaidi nga nibaza mpeire yati nti bakobye okutematema oba osuula ebirala ebyo byo nakoba memale munangi ankobye atyo buti kitegeeza niwe naafa weidembe okungoba ati nakukobera. So Saida nga tuli mwira linere yasooka liwajja okufumbira eri yasooka wali ng'obona bulungi? Nali mbona. Omusaadde ono yakwenda mwayendagana bulungi nga obona ng'okali kusiba maiso? Era yantoola wano Nakigole. Omukolo gwaliwo eti gwaliwo baliwo abantu bangi bakubawombeire. Tugwali mukolo munene ino aye nga bakubawombeire memale bantwala. Ono omusaadde yakutwala mwira eri asooka yaliko omukyala yalina omukyala? Mbe yali azira nize gwe yali asooka naye. So tukobereko wotuke mu bufumbo buno bwasooka bwoliko omuntu omusaadde yasooka wamuzaalirawo tukobere wamuzaalirawo baana nga bameka era kyekiremesa obufumbo? Nazaalayo omwana mulala. Mulenzi muwala? Mulenzi. Aye ndinkobye ekyanemesa obufumbo nintuuka okuvaayo bankoba nsuula ebiwala. Ani yakoba? Abantu b'omusaada. Bakitoolawa? Mbola okubanga omwana kale batandika okukyogera nga nkalina kuzaala kendinda mbukoodi mbu kubanga moganga ntemyatemya amaiso kati mwana wa mulamu wange yafa nga ayina zaala wange akoba ati bana muwala be bankaleeta n'abali kutuyita kwaba iddukulu. Nalindi awo nja kubowa nga kabiri omuntu wa kukyalo kankati mbu niwe waise omwana wa mulamu osaalwa nti yani yakobye ali nina mudeuke muwali kwawo. Naidukira Kirei nazaala wange kye yakobye.
nasirika munku najobaawo kinsuika kunga buli gwe basuula ati ninze nakyusa nenjira nga wenja amaadi mbita mu nsiko ngaye niye mbe wange era bakoba ati nswire ebigala nebuuza niye mbansuula kiba kibise mu ibanga. So ono yoli kubo tiyabikuta eyayogera nga temwali kwawo yali mwali kwawo kumusaada oba ku family muwali kwange kumulamu wange. So embera mu bufumbo buno bwasoka bwolikoba nga obufumbo butandise okuyuga batandise kati osuula ebiwala iwe nga iwe ki ekyairawo okwo batyamya kukoba lukiiko mbe tibatyamya aye nga nali ndi najja wa maama wange kebaze yabeesingira baali basiibye mulamu wange yali mu nnumba kati najja okuvaayo nolonja kuno na sowaani wa maama owundi ngamba agaana bali mu miitingi eyo beemereire bakutaa ku meeting nga beemereire tyamana kikye bali kuneeviirayo n'omusaadda yali mu lukiiko olwo musaadda yaliyo tabaawo kaaliwo inina mbaale yaaba inina yaaba kati nze neidana natuuka nabuuza maama nti maama mbaire njokuno newa maama sowaani ayempulire ke bakoba ati olembu yabaire yankavaawo ati k'omwana alira akaba maama waliwo omuntu weundi yabaire kuwano kati kabiri bali babifuula mu bindi mulamu wange aira kubazi yaga ati agapisa agabya agakutooleewo imwe agairogo omuwala omulungi iwe wasuula ebigala nga balikoba iwe kati awo nakutandika nakoba boti kati wano ekitegeeza wenjeego ye bakoba nsuula bigala niye banalwazanga tije omwana bwe yafa bakoba ninze ndise zena nokulekera ojeewo iwe kati idada wabaze bwe namuwairaku yabakoba kwati ekivaako nitukoba omuwala oyo tutyasuula ebigala yetulwaza taida atubona nze nakoba ye ate nje mbabone nga wemba mbita kunjira balumusa abaana wensaba balamu bawaliko abange ndi mumpo abaana ngeme kubanima atojaba kuba biwala njabasuula ebiwala muti kabiri nje ntuuke nongeremu ebiwala zena kyoba tijjawo ibwe nga ntyama ku mulyango gwange aye nga n'abantu bavuere bakoba yino n'omuwala gobakoba ati asuula ebirala mba yayenda mukika mwali mwonka ng'omuwala oyo awayanga ideewo ife yenga litutolanga ku mubaana biwala k'abantu ab'ekyalo nga bambeererawo. So omusaadde we bamukobera ati osuula ebiwala yakukoba kimwene ng'omuntu omusaadde weno mukusooka namukubira simu ngali yenina yankobanga ati jawo kwerosi ekiseera kati ekiseera kyatuuka yayaga yeira mulamu wange ngagama kabo kabiri baba owundi balinga kusookanga bali ku luuyi lwange ekiseera kyatuuka boona baneefuulira amaka gona ganeefuulira mulamu wange yayemeera kunjira yakoba ati gunasaaliza okuzaala omwana omuwala nga kimuluma ate nga tiyundi mukamulamu mukamuganda waife omwana wange wafanga njamutematema maama we yakoba ati omwana wa mwana wange wafanga oyo amusuula ebigala mutema alimbe ambeekanga ku mugongo n'atambula naye baze yambuuza mufaaki niimulamu konza sitole yenakuwayiranga kukoolya embaale yankoba ati aye nga kituufu osuula ebigala konze kutoola kunganiimu omwandegesa irogo aye waife yitusuula ku bigala yankoba ati nti bakusuubiza okutematema ebyo bibi oba osuula nti bakusuubiza okutematema omusaadde naalikoba ebyo yankoba kati zenda nayiya pulaani B napaakingamu ebyange nze asuula ebigala omulogo naavaayo. Obufumbo bwali buzitwaye nga tekaali mirembe nazaala waati osula bigala abantu ab'enganda abaali awo ati osula ebigala nga bebakubona balumusaawo abaana babatoola kati okujja kubakuba ebiwala omusadde we wamukoberaku yena yakakoba ati anti bakusuubiza
kikuba alinga aliko ati wetolewo olumuke wuvaawa kino ekyo kyali ategeeza ekitegeeza nga naye bantema waidemba okwidda yansiibula ati ajja bulungi nakulabula ng'ayenze emaze obulamu bwange babutwairewo nakoba ti bantema mu bintu by'entaidi kamale gajjawo ife ekidiba kiyira bwabwe. So aye iwe ku bino bye baali bakwogerako wabuzaako kuba olyaga abazaire akuba oti kyandibanga eriyo kino kye bali kunkobako iteeka ndiddi buti oba osobola okuba waakubako kweka wabuuza oti kino kiriyo oba bya bufumbo bali kundogera ku bwogero ng'omukyala yali ayenda obufumbo bwe. Kati ize ekyo tidda kulimbisa kubeera nalinga n'enamba nga njizira nga tigidi mu mutwe enamba yeeno tiasobola. Saida weenawo nga tukajja mu maiso oli kutukobera embeera yali mu bufumbo bwo bwasooka nga baliko ati osula ebiwala mu mbeera eno musaza yali akolera Mbale iwe ng'omukyala wali ofuna obuyambi emmere sukaali ebyali bikutwaire mu bufumbo? Nali tifuna era nali olubuto nasimba duuma nali okuva ku ntandikwa duuma yakala nalya bwenkubira inazaala wange isimu kuba neyali n'esimu ekiseera ekyo yankoba ati lyanga ku duuma tulikuyira ngaye ndi n'omwana ekenja nasima mwogo namukeka nafumba buugi wakyadde omuzira sukaali omwana yatandika onwake wa myezi ena namuwanga yanwa obuugi wakyadde omuzira sukaali nabaawo n'akaluba. Ng'embeera tiyali nnungi mu bufumbo iwe ng'oli kujja okufumbirwa eyo bino wabisuubira? Tiyabisuubira wabula nabonera bwawo. Ng'omuntu omukyala yali agiire mu bufumbo naddala ku myaka emito egyo iwe kino ekyokukutaako ekigamba ate okuba ebiwala kyakukosa kitya mu bulamu bwo? Kyankosa lwakuba nali tikidi nga nali tiidi bwe bakikola ng'omuntu kintu ekyo era kiruma weeno omuntu okutaako ekigambo ekintu kyotaidi. So buti eyo ovaayo otya mu bufumbo bwo n'okuba oti kandire wano waka ye banzaala? Entambula engeri gyewasibamu ebibyo akasente walinako transport watambuza bigere tukobere bwe byali natunda duuma namala natoola buseepiki bubiri naawa mukwano gwange yampa sente iba yankeeza mu bwire yantwala ku siteegi nafuna motoka neira wano waka. Ng'okuva eyo wali ofumbira paka wano waka sente ng'emeka? 1000 okuva yenali nfumbira paka ku siteegi 2000 okuva ku siteegi weeno okutuuka wano nga bandeeterawo 1000 nakutuuka ebusembate. Okay. So ayigo mukubonako tolowooza nti oba abaali waka eyo baali nga bakulwanisa bulwanisa ova mu bufumbo buno nga balina ebigendererwa byaibwe? Nze nawulira ku sitole nga baali tibendeza muvubuka abe na mukazi kubanga ise yali yafa aye nga famire yene eyo bakoba mbu neyama n'oluku olweyita ise. Okay. Omuvubuka yetakidi. Okay. Anange nga bizibu. So oviireyo oyize wano waka otandika otya obulamu obuyaka abazaire wabakoba otya ng'oyize wano waka? Era nabainonola byona nga bwengwinonoire bankoba atyama kasita oviireyo ng'oli mulamu. Wali omaze okuzaala? Nazaalira naweene wano. Wavaayo ng'oli lubuto? Nasooka navaayo nga ndi lubuto naida nazaala olwazaala anti omwana ayendebwa nabonaabona kendinda keti nina zaala wange tafaayo ate oba namuwala
ayenda obulezi obw'okutyama mu nje emuyambe wenja kabiri mu badaada babaze kabiri bati nali ntambula nakoba nze nanonyange eddagala lya kumena kale nandibeire bwawo bantwala ku kiso naida nazaalira wano bwe nazaala namalanga wiiki nga idaano nanga ndizaayo namalayo myezi 6 nga atandikirawo yakomya buti ekyasinga kubayiza nga benda mwana lwaki benda omwana ate bakoba ew'okuba ebiwala lwaki omwana ate lwaki bali kwenda omwana kati abako bankuba ebiwala ba family aye tini mama we kuba ye yali tabaawo ibo olwafa ye yafuna ng'akuuma maka ga mulamuzi Mbale. So omwana buti oli naye wano omwana bamuntoolako okay tuli wano ndi wano ndikuwirako ku emboozi ya Saida Bambi. Saida yazaalibwa nga mulamu ng'abona bulungi ng'akola emirimu abasadde bamwegomera yajja mu erya asooka nga gali kubeera n'ebyo ebyamuviiramu okulema obufumbo era nga bwe tumwagaine wano nga yaira waka oluvannyuma olw'abantu ab'omusaada okumukuba ati yali akuba ebiwala balekera okumuwa obuyambi n'omusaada yamugoba nga bamutiisatiisa bali kujja kumukola ekintu ekibi. So akajja amaiso n'emboozi yo y'okutukobera Saida busaawe no aize waka buti oida otya ate kabiri okufuna omusaada ono ow'okubiri. Omusaada ono ow'okubiri nali najja kukola mu hoteri ku kyalo okwo n'okwaliku omusaada omuzeeyi eyali ni mukwairumewe yamutuma ati nfunirako omuwala ow'oluzaalo olulala yambona yamunkwanikiza kati bwe yaida yansiima kati zeno okusinziira ole bwe yali muvubuka yambisa obubi nakoba ono bwali nti mukulu ndowooza aida kumana enaku yange namukoba nkusiimye aye tujje waka yankoba kale tuida kujja twateesa n'enaku ikyavaamu yeira kabiri yakyusaamu yaneegayirira tujje tumale okulya yidi memale nje ndidde nti tujje nkyale bwe yantuusa waka yankoba ati nze nzira ssente era neesengedde n'ejenado naddeewoozi kati nze nakobayo olina eitaka ati nti mpa embago tujje ondagaawo olima n'atandika okulima. So wenaawo ono omusaada akakwakulizeko yayenda mukazi nga yazaalako ng'aliko oluzaalo olulala nga okwagaana ekyo abasaadde abasinga ayenda omukazi nga tazaalangako ate ekyono nga kyewuunyisa anti kati mbu gwe eriyo eyali mu nnumba yeyantuukizaamu gwe yafuna ng'ali n'abaana 4 kati n'okwenda akyuseemuku ate nga yamweyaganira mwene kati n'okwenda bamufunire ku bufunira ate nga waluzaalo lulala. So statement ye gye yampa. So mwenti yayenda kunoonya byali nga bimugudye nga bimutamye yayenda bamunoonekeze omukazi nga waluzaalo lulala. So wamukobera ekituufu tuwazaalako namukobera. So omusaada ono okutwala wali oidi nga alina omukazi owundi yankobera ati ndina omukazi aye twayawukana kuba twakuza abaana ali wuwe zeena ndi wange. Omukazi ono yali ku kyalo kweno okwo kuwafumbirwa yali kweno okwo. So ewo otuuka omusaada n'akuwa embago y'omusabye n'akulaga n'eitaka awo okulima tuwakinonenkerezaako kuba oba omusaada ono bakayendagana n'omukazi oyo yaleka omukulu ekyo yakinonenkerezaako bino biri awo kubanga yali tasulayo era nga n'okukoba nti nakunkulu nga tayenda nakugulira yeiva namukobanga nti munoole mukazi we gwe wasooka naye ate maama w'abaana olime nti okumugulira ki eivwa
So yatandika okumuguliranga ng'agulaye nga ava ku oda yange nga amukoye nti olina omugulira nga nze mufosinga yamugulira kale kiboneka omusaadde akaati ki ekyabatabula kyaba kyankala n'omukyalo oyo omukazi omukulu yamuzaala ali n'abaana be ki ekyamukyankala n'amuleka nga yatuka ne ku level nga taka yendera kumugwira waireiva yali yanoba yamala ewaibwa ebbanga ery'emyaka 2 yeira mbu bwe yamukoba tujje ku musaayi yaloba ono yenda n'okoba ati kati zeena nkwesoniye. So omusaadde yatyamuku nti oba oli awo ono kuyamalamuku ewiiki 2 owaibwe emyaka 2 yamala wiiki 2 myaka 2 kano keyabalamuku emyaka 2 owaibwe ng'anobye nti yandibanga yali alumwika n'abasaadde abandi ng'ati nti asobola okuba nga bamugemye akawuka kamugema oba ebirwaire ebindi. So butuwa otandika okufumba omusaadde ono yajja yaleeta abaana ab'omukazi oyo yabakuwa oba ewafumba bibyo ng'abaana bali ne maama waibwe? Abaana baali ne maama waibwe aye abaana abasinga baali bavubuka bakulu ng'aliwo n'omwana nga omuto yali ku myaka 15 aye ng'omwana era engeri gye nali nga kale nga neeweina abaana omwana oyo nga eddayo endi yanjiira n'amaadi era nga wendiwula tikola nsobi mweta yeida n'alya naye yabaawo n'akaana kaali ka muganda we nga koona kasiiba wange. So obufumbo bwo ogiire otandise okufumba muli kwendagana musaada wo mutandise okulima butandika buti okudobonkana ng'omaze ibanga ki okutandika okuyogana okutandika okufuna ebizibu bino bwatandika butya? Gyali emyezi 4 nga wakafumba myezi 4 twali tuyombanga kunaye okusooka omwezi gwali gwe 10 nasooka nalwalanga omutwe nga we mukoba nti ntwalaku mu idwaliro ati ndakutwala ido we lutuuka ati ido natuuka n'okumukoba nti namba onkubirire ku muzeeyi simu kuba natuuka ye nakubira muzeeyi namutegeeza twakuba simu muzeeyi amukoba obulamu bubuzira ku speya iwe omukazi obokya naye awo n'okoba oti omufuniire ku Makerenda twaidi kiri kumulumya mutwe mutwale kumuba mutole ku omusaayi kati omutwe ko bwe gwanuma nga we mukoba tanfwa kulwaye lulala yandagaana ku buliri ndi kulira yankoba ati otuusa awanema koze ntya nga nkukoba okuntwala mu idwaliro toyenda awo yantwala ku owa musanji bwe muwali kwa wange yampa ku idagala lyanaaba mu mutwe bwe nanaaba mugwalekera kati awo twaba bakwedagala ekinansi wanaaba ku mutwe omuto gwalekera. Kati mu Desemba twalya bulungi enaku enkulu kenzira kiri kunuma aye kale nawuliranga munkukuko olubiribiri twamala okulya enaku enkulu kunaku omwezi daliina twasituka twaja tuje tulime mu muwogo gwe nali nsimbye mu Desemba lwe nasooka okujja olima lwene lwe nalwala najja okulima nga ndi mulamu twaja babiri ni musaada wange ngaye enjira eri ku luya lwamu wali kwa wange yetubitira kuba yali yemanga ati nze ndi Kyeitale. Twatuuka eyo nalima namulekayo oku neira bwe ntuuka ku luya lwe nava ekiri kwenda amaadi bwe natuuka ku luya lwe nayenda amaadi yali alekereza awo enumba nga alivaawo era namulengera nga ni waka waliwo abantu benali nsobola osaba amaadi aye kyakwewuunya tyasaba nengira bwingire mu numba kenge magama yali aidwiza ensuwa kenwa amaadi enumba yamuwalikwawo olwamala onwa amaadi okufulumya ekigere ekisooka kuliya mu ndeera mwatandika okunuma olumba awo lwatandikira.
kitalo mabiiri nibyo byamutuukako saawa eno nga womubona yatuluwala tabona musibe wabula nga muleko bibona nga byali mwairogo muwali kwawe yamutega eidagala munsuwa y'amaadi yajja okunwa ku maadi yatandika okufuna ebintu ebitali bya bulido kuti ofulime enumba ye biki ebyakutuuka kwawo iwe kakasa oti waliwo obuzibu wano munda we mwanuma navaawo nga ngemereire mu ndera nga tirisobola kutambuluka mukusooka nalambaala baze yavere bwe yavere yambita ku bubite yakoba ati okutoolako obutategeera nyamukobya ono amaadi kakaali kulya ye yalooza alusa bwe yatuuka eka nali maduuma esawo namba nga eri mu nnumba yatuuka kufuumula kati nze nave natuuka natandika okulaajana nenda kutaa ku majaani nga tali kumufwaku kale embeera gye yandaga omukazi alina oba yasookako mu nzuzuulisa tasooka kumuwa irogo likuzuzuula butakwenda nga niwe omukobera ekirungi takiwulira era bwekyali nakobwa akaana kamuwali kawange mwene oyo akaana ka muganda we nakaleeta ekibiriiti kakuma kibiriiti kyawaamu aye kenze bambi tisobola omukono guno tyendangule kule nagezaako byalema naira ku bbalaza negalangulira awo yankoba olwo oli kwegalangula bakoba ati oli muyiino omusaada ati ng'olina kiranda nakuwaira amaadi bandiko yati nakuyise yanka ati va naawe oje ni mu nnumba wootaje tiikufumbire majaani nasituka supiidi nga kantolooze kakatandiikiriza najja mu nnumba bwe njja mu nnumba yafumba amajaani yampa naanwa nastukako nze leka naabe ntoolemu engoye dino denimiiremu nanaaba bwe nsituka okutoola olugoye ku musumaali nagwa mu baafu yeenaabiiremu ebigere nga ntandise okubona kala nasituka natyama ku ntebe nga ndiibona bbulu ennumba ng'okubanga oti eri kwenda kugwa eitaka nga liri kwebeeda yava kuliya yaida yaniina obuliri omusaada mukusooka kakaali kuniina buliri yambuuza amaadi ago gayuyiike gatya konze ninze agwiremu mbaire empanula lugoye ndiwulira ino kantolooze tiyanfaaku yaniina bwa buliri awo naayeta omwana ono wamuwalika wange ow'emyaka 15 nakwaba Sulaido ompaatireku amatooke kuba nali natemye eitooke nga mpulira ndyenda nalwala nga nagwiremu olubuto nga ndikwoya eitooke eyo nalitema nalyako ekigogo kirala buti lwe nalwala nakoba Sula mpaatiraako omwana ati maama tisobola namukoba ajja ayete kumukamulamu wange bwe twali tuwaya omwana bwe yajja omweta yankoba ati akobye embu leeta amutwalire omukazi yena bwe yawaata emmere yagiwa muwala we yagireeta nga tinfumbe nakoba omwana Shaddi yajja maama wo oti maama akobye muyambe olumbe lumugemye speedi aye taliisobola nakufumba mwana yeirayo omusaada we yagagakira ati emmere y'okobye eyo olikobeeriga konze omwana agiire nayo yeira ku buliri kati zeena asituka eniina obuliri yakoba nakoba ye amangu ago mukwano gwange kyoneeka nansa tituyombanga kuniiwe tugiire ku nnimiro tuli balamu era tuli kuwaya aye buti ki nkusinye ati onsinye n'ebigambo birikaba kukoleku batyo namukoba ye naawo nti be wemba nkusinye lwakangema wonta kupiki nsobola okwegema n'atuuka eka ewaife ntakupikike bikaali kutaama ino nze ndireyo ewaife ati okobye eki nti maiwe okobye eki iwe obwinike kyonkobye nekinsanusa onkobye nkusinye kati ekikusinye olina akisiibula kyaja awo bwe naniina obuliri yanvuyira yaira kuli yali kuduuma afuumuula
kabiri nava ku buliri nagwa ekigwa ekyokubiri najja okwesanga ndi wansi nayana nayeta maama n'owundi ova kuli oti yo omukazi ali kwana munumba kanje muyamba nazalawo mama wo naye nagwana kantu nga bwede tuwego wo mama walayira mama wo nakantu mama teyaida na namba bitibwe enfa kubonagwa bambi naidamu ekien okwenda okweye kufuluma kuliya nafuluma nga wavuire kuduma ali kutemeranga nte bigogo ngaye ndi kujanga obonera omuntu omutamivu nga nditambula nduga buyuge tiyadaga kungemaku tyasobola aja mu toilet najja mu mwani neyambaawo aye nga otuuka ku bubi bwange okobanga oti maze wiki nga tifuluma ngo wewe nobiye kubi neyamba kale bi yali mungi okobanga oti maze wiki nga tipama bwenamala opama natyamamu lwakantoloze nga tosobola nakusituka nga tisobola ndikwekaka nasituka naida bwenduuga kayemerera aningirire waliwo omupapa ali gwali guvunza ke nagutema buti bwe navere natuuka awo nga n'olulimi lutandise bambi odooka olulwo namukoba kubendeta yena mwetamu era lwalitandise odooka nakoba babasula nambompe kuki akadomola n'isabuni nje neterezeeku tiyali mu byako yampa n'isabuni netereza bwenamala okwetereza natyama ku mupapaali mukasana kendi kwenda musana naba mukasana yankoba ati buti oli kutyama mukasana lwaki tojja munumba namukoba nti ndi kusonda maani gengira ng'olulimi ndisikalusike era bwe nasitoka tiyangemaku nengira munumba aye ono gwe twali tuwaya naye nga enswa ndala tugikutulamu embeera ye yandaga yena yandaga oti se olukwe yali alwidi ono omukyala kamulamu wange yemwawayanga nayo nga muli bamukwana ino navanga munumba ndugaye nga ali kujokoni yaningirira ati yena tiyasala kuwange ekigere era ekyavaako asala ewange ekigere omwana bwe bayise emmere yagireeta nakoba omwana nti Shadiya yokobe maama wo oti olobye okujja ye maama mugole omukazi yaida yendi kuba nali muwayire ku story eyo okujja kuyizeire kuba yenasookera baali bansi banoozaala eno eryali waivamu eri asooka olwavayo bakusiba bakutaataku ebintu ebirogologo waba nga tokazaala so wabanga wajja mu eri eryokubiri walima watandika okutambulatambula kuko otandike okuzaala nafuna olubuto kati bwe yaida yankoba ati yayiwaane yakukobya okujjamu yakukoba ojjamu bimu ebyo namukoba nti siima kituufu enda yakabeerimu aye mulimu n'ebindi ndaki ebeeti kuba n'emmere bwe yagifumba yagimpa bambi musawo nga wenjirya ng'aya bulungi aye enkoba nti imiranga neegoga aye ketitanaka nga niwo oleeta omugaati gwo tirya wabulako enkozesa maadi so tukobereko mu kiseera kino omaze okunwa amaadi aga munsowa yamuwalikwawo getowooza nti yali agateeremu airogo otandise okwenda okugwa kantoloza aliko kubakuba weena oli kugwa ebigwo munumba ono omukyala muwalikwawo yaidako ku yooli yaida kuba era ninzi mwenena kabiri gwe nalajana namweta yaida yandalira olupaali wansi yankoba neyemula kantoloze tikenda wangulu naira gansi alikuba ati nagemisa oire kabiri bwe nayenda okweyamba ogwokubiri ngaawo kitemye ebigere tikasobola nakugezaako otambula neye ida yampa ebaafu
yayiwamu amaadi neyambamu ng'ono ow'ekirenze amaze otiika Duuma alese booda agiire etunda omusaada kusuubula mpuuta ebaafu neyambamu n'asindika mukunkuliisi muwalikwa wange kabiri mwene kuntuusa wano era n'amaana amukoba n'erindaazi lye baali bandeeteire erya n'emmandiriiryo lya n'amatooke wooyenda lyago yaleka erindaazi yalya weenaawo wategeera otya nga muwalikwawo n'akoze bino okutegeera nga muwalikwa nga n'akoze ebyo anti kyenategeera ku kujja mu nnumba ye kunwa maadi munda ni mutandiika kunuma ayi walinga ojanga okulima oba ng'ovanga okulima ng'obitangaawo mu maka okumpi ni wamuwalikwawo walinga ojanga wanayo kwa amaadi bano ogwali mulundi ogusoose n'ogwali ogusoose mama nkayogera kale okuyingiramu n'ogwali gusoose nali ntingiramu wabula nga nsaba keyeena nsaba ye abitaka ava ewuwe kuba alina ennimiro yalimiranga mukaabita wange neyemula ku maadi n'amuwa zenake yenva mu nnimiro nakimpa ku maadi inweku yakoba omwana fabuza yeetera ku maama wa amaadi awo ngaanwayeka engeri yenganwa muti yakujja kukola ki kugasena tyanakulo gasooka kutaako mukwano yakusika so wajanga owo okunwa amaadi wali ozira mu mmule wali ozira mu kale nti oba oli awo asobola okutuusaako ekibi mama weena mami eda kubinkobera kyamaadi nkobe okay so iwayi wajanga okunoga muwalikwawo amaadi tuwali munku nakutya nti oba oli awo asobola okukola ekintu kuba gamulumba ku musaada kati okujja kuyingira mukwolwa kati tiidi zeena alina tiidi nali kunga omuntu wona abona alina ekiri ku musika obusiki kubanga nkukobye nti waka waaliwo be nali baana muwala okay mami leka amale yemboozi tukobere butisaawo eno obulwaire bwajja butya bweyongera butya obulwaire olunaku lwena lwala lwene enkeera lyaku olwandibeire olwokubiri n'atandika okukyuka kala omubiri nga wendi ng'okobanga oti bankumye ku muliro kati nakyuka kala bazze ba mukwano gwe neyeida endi yakoba Hasani aleka ati omukazi waka yakuba simu yeida yanta ku piki yantwala ewa musanji we muyiwa yandekayo bwacha kunchonga kantolozi kakendeire bampa idagala gyo naabe kunaja nanaaba kati bwe nayirayo okunaaba mukamulamu wange yankoba ati baba idobinga kuwano kuki ku buliri obw'abalwaire kati we nabeera awo natenuka naka twaka bwakavuirire galo okuyira gano oti amakena nkabeera emirundi giti nga kiizeemu mwisabo ng'oli mwisabo eyo nga ndi kuvanga gale ye bankobye otenduka ndi kuyiranga gano we bantuukiiza iddo nga kyekiizeemu nga ndi kwenda kwa ibugumu nga nti kukobye nali ng'omutima ng'oli kuwira omutwe guli kuyuuga omutwe guno nali nasiba enviiri aye nalagira abaana bagemanga kereta basala kati kyali kiizeemu nga ndigale nasitukanga kendigemanga engoye nti nenda nditoolemu ng'omulalu nga ndivanga gano ku buliri ge bankobye embe bwe ndira gano mu sofa set ye bantuukiiza kendi mu mbeera embi navaawo neiragale mukamulamu wange yankoba ati yewe baba oli tusumbuwa kinze nti baba nga ndigemanga engoye nti nenda kwetooleramu kati enda kintu ku mubiri gwange kati nakoma okuwulira nga bamukubira simu ati mukazi watulemye idoomu none gano awo we nakoma otegeera tyategeera oba ntambula kyeyantoolaawo mulusoga bakuba ati obuwaya bwe bwakutukira irala
wava mu mbeera ed'okute nga tokabitegera biri kufa ku nsi ng'oli mu nsi yindi buti saawa kati kati yambeeda bambeeda bantwala mbu mu madwaliro kuba ebisigeire bampayira mbu bantwala mu ebugiri kuba nali mu idwaliro ekkulu eri ebugiri bantwala ebugiri mbu bakoba ati omusaayi gwa O bantoolawo bantwala ebuseesa ati gwa O awo bantoolawo paka Wanyange ati gwa O kabiri bandiza Embaale eyo Embaale gwafunika baguntaako gwalumuka speed muzeeyi yakubira dada wange oyo yakatukaga n'essimu yakoba maama omwana tumuteireko omusaayi gulumwike speed dada ati omusaayi oguba gulumwike speed omwana obyakaba byakirugavu mumuleete waba ni mwidwaliro yabakoba ati oyo muwala ali kuyisa gusembayo mumwizeeyo eka bakuleeta bakwiza waka era mukundeeta n'abazirikira ku munjira emirundi ebiri ke omusaada abeeda wakoowa muzeeyi yeena abeeda bantuusa baba yakubira dada simu yamukoba mutereeze mu idiiro ndikuweya nakaawonawo oli kaawonawo wazirika ku emirundi ebiri Katonda w'amaanyi baba yakubira dada oyo simu yamukoba mutereeze mu idiiro dada yamukoba muno omwana afiire baba ati nkobye mutereeze mu idiiro ke baba mbu ali kulira bulire era gano mbu bwe bantuusaawo waali abantu bangi era n'okundira kubandirako bangalamiza mu idiiro kati bairamu amagezi bantwala ku musawo eyandiza engulu okujja okwira engulu nga tiri kubona hayi Katonda wame kale nakoma wala ino okutuusa kati kendiwo bakubaku n'emiranga waka batereza idiiro eryabafu batukanga baidi mutesi waibwe sawa yona ajja kufwa abakali kusubscribing wankobi please go ahead and subscribe. Don't just stop at watching. Subscribe, like and share our videos. Ndi ulisikira yazidi website ombikado tukaja maiso nembozi ya mutesi busawe no abasu bakutwa mu isabo oba kumusawo w'ekinansi yakukola koko waire engulu obula wajja okwira engulu nga tokabona ng'oli muzibe so obulamu butandika butyawo omusawo kiyagezaako kubona nga akolesa amaanyi ge aboneke nga oterero otandika okubona yagezaako n'eddagala lye empewo de damulagirira kwa eddagala ngadde eryali liidi byalema kati awo twajjaako ku musawo ow'ekiwanga ensinze omusawo oyo abasawo bali ku ide Nakavule mu biseera bya korona yasooka yatusindika e Nakavule bantwala e Nakavule abasawo bamulikamu bambuza obona kintu wazira bakamuzeeyi ate omwana mutwale mu masomero g'abamuzibe bakutwala mu idwaliro lya gavumenti Eiganga abasawo bakoba ati eisuubi wazira bakutwala mu masomero g'abamuzibe kati muzeeyi era yenaawo natimbuka naalira nakoba ekitegeeza tikaizeemu ubona muzeeyi yankoba mwana wange tuzira kyakola sirika tuireyo eka kati n'okwira gano natyama kubanga muzeeyi yatunda gano miti nga yatunda ku lwanze kati yatuuka ekiseera yawanika emikono yakoba mwana wange kasita oliwo oli mulamu baawo enda ye walinayo nga bino ebizibu byaba biriwo enda ye nalinayo anti kati baabona nga atisobole kubanda nga tibona bampa obulezi kyada banguka kyabona Katonda wange
waira waka kasokwaire obulamu buno obuyaka obwa muzibe bubaire butya okutambula okubaawo mu mbeera nga tobona okubaawo mubyo nga mbeera ya wali nga ojja amaadi weyokeza ofumba emere buli kintu ojja baino bawayakuko buti buno obulamu bwatandika obuyaka bwokuba nga tobona bukuzitowereza butya anti okunzitoyaka bunzitoweizaamu kubanga nalinja amaadi nga ntambula mbona yenja aye bati saawa eno bangema ku bugeme bantwala nasunda netiika nalinga nsobola okujja nayiiya 10 nga wemba ntyaime gano nafuna sabuuni bizigo aye bati saawa eno obunganige negomba oba kakulyako nsobola oketuusaako aye bati saawa eno nga tebeireyo muzira kisampaayo ka 10 mba tisobola abyetuusaako so buti wano waira waka ng'omukyalo nigirizibwa otya okuba omumbeerayo okufuna ebyetaago obaawo otya okufuna ebyetaago okola otya okufuna ebyetaago anti nga bwenkobye kasitamba nga eba yampaireyo 10 nangemerwa ekisa yakati saide 2 diido oba 10 luulo mena asobola okwetuusaako akasabuuni kuba kati muzeeyi yeena nga bw'idi embeera tiya mulembe wainuma gale nga wempoesa sabuuni gwenkoba muzeeyi nzira sabuuni aye bati saawa eno azira mulimu ntya n'okumukobako nti baba kino kubanga tali kukola ali mu kulima mubina bikutuusaku mu bulamu bwo ng'omukyala kikyoyezeemu kyendezeemu era kyakuba okuguma kubanga toyezeemu nti abantu tibangu nti kyendi kujjaku kuguma nti kangume kubanga era bakintuusaako nti nategera nti ensi ezira buzibu aye wabula ife abagibaamu nife tugireetera okuba enkyamu abakukola ebintu bino waliwo wotya maale waba nikyo balwokeza wasaba katonda nti oba kino abakikola katonda abankola kino babe bati waliwo wotya maale wenaga abalwokezaako kuba oli awo ekintu era ekyo tikibulawo ekyo tikibulawo era mbaawo nalowooza nakobeeya nkola ekintu kino katonda amusasule mu kyasinga kwenda ntyo bwendogera ole kyasinga kwenda oba iwe kyosinga kwenda abe nti amusasule mu kubanga yayenda mbe nti kyeyayenda oli ayenda kuba kumusaada yenka kyembuliza kano nti aye oli kuzibisa mwina amaiso obe n'omusaada buli mwezi amuwa omusaala bino byansi ojja kufa omuleka omusaada lwaki ota ku muntu kumwina ekintu just because of omusaada yotazaalibwa naye so saida leka tukome wano aye nkugumya kino ekyaliwo ife tuli bayikiriza twidinga buli kibaawo ndi musiraamu eba nteeka ya katonda eyakikutuusaako ene katonda yena ida kukimutuusaako oba oli awo ekisinga ekikyo katonda tiyerabira iwe osobola okuba wano wawuliza ndidi ng'omuntu omulwaire buti owulizaayo okwo kutu ki ekifaayo obuti owulizaayo eyakikutuusaako ali atya katonda talyanguzi naye wetaba wiiki ndala oba mwezi oba mwaka luliba olwo niwe kitaba ku mwene kisobola okuba ku baana be baba idukizanga ati maama weimwe alina omukyala yali ati yakola ebintu bino nebikola ki balwanisa bina bakola ki sayiwe guma bugume ikiriza embeera
ikiriza embeera osabe Katonda tomana naisuubi ebya Katonda bizibu eisuubi Katonda awuna kuncho wabona kyona oba munumba omwo tuwe kubagiza kyonka funa akaseera osabe Katonda tubwayinako okubingi Katonda asobola kuna kuncho yakola ekyamagero wakola ki mami wawulizaako ko badade nawulizaako ko olali kugezaako okwetema ayinga tali kwenda sente ningino bagezenga ku kumpola mpola ogezaako kiri oti kulima tebuli sitoni ntiefa Katonda akuyamba kuno walimu omutyere gwakola ki tomana so mami sente dajani njini dadi sente dajani ndiye batawa mu maani era bagezenga ku kumpola mpola tebatamu ino maani ogeza wo umula awulira so nze nkusabira Katonda ayongera okulungamya n'okukuuma mu bulungi